Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Romel, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Romel kunamlatan kanyak, ta isu ti pudpudno anagan ko. Lalaki ak, ngem addaanak iti puso ti maysa a babae. Manipod nagkalaysa kami kini Verna nga asawa, na ilimed ko ti pudno a kinatao. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Romel, dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, apa dal-dalusan dito bakanti aselet, Verna. Sumangpet ni Wali ang kabsat ko, kat umyan payla dito'y balay. Kasta ka di? Juan, Romel, umay agsapol iti trabaho dito'y ili tayo. Kaano nga sumangpat ni Bayaw? Naku na namat ngayon tong bigat. Ala, tulungan ka nga ruden ngagdalos. Awan ti aramida kita, Verna. Sige man nga rod, lakay. Agyaman na kiti panang pasangbayo kanyak diti balayo. Bayaw Romel. Awanan yaman na, Bayawali. Ibilang mo mutan abalay mo dito balay mi kinimanang mo. Agyaman na, bayaw. Damag ko nga umay kagsapol iti pagtrabahom dito'y lugar mi, Bayaw. Ay, puno day ta bayaw. Awan gamin ti master kak at trabaho iji lugar mi. Napanunot ko nga umay laangan dito lugar yo. Bareng makasapol ak iti pagtrabahoak dito eh. Kasta ka di, Bayaw? Kat, kumusta nga iti trabaho mi di opisina yo, bayaw? Okay lang, Matt. Ay, Apa nagsanay ka? Adda ka di parikot, Bayaw? adda parikot ko, bayaw? Anya dito? Ibagam lang kanyak. Makamkam tudak ngamin iti kwarta, bayaw. Mabainak mo't amang ibagakin ni manang ko, Verna. Di mo ibagbagakin ni manang mo. Siya kung timangtad kan ka iti kwarta. Talaga, bayaw? Wen, Bayaw? Ibagam lang naman o ti kasapulam. Tas siya kung timangtad iti kwartam. Oh, kumusta ti panagsapsapol mo iti panggadam, Bayaw? Nang itidag pala iti resume kiti may sa restaurant, bayaw. Nag-apply kas may sa waiter. Kasta ka di? Wen bayaw. Ay, pasensya ka na. Diyak pala mabayadan di utang ko gan ka. Imbagak ay abayadam di inted ko akwartam, Bayaw. Anyo ti kahit mo asawen, bayaw? Kukwa munday jay. Anyo? Ni, kababayin mo't ken ka, bayaw? Awan ti rumbang apagbainam, Bayaw. Basta di mo latan dakdakamatan kini Verna. Ngayon ikang ka iti kwartam. Sige, bayaw. Agyaman naklaw na ikan ka, ha? Kayat mo, taginom tayo ti arak itarabi, Bayaw. Ni, si kaman, bayaw. At naginatang ko nga arak apara kadata. Mabit lang, ha? Inakalaan ti arak, kan pulutan. Bayaw, siguro, ado ti pinagsangit mo babayan niya. Naibagam ba tayo ta, bayaw? Nagtar ka ngamin, Bayaw. Kaskala artista. Anya? Di nagman rabagan iti kasta, bayaw. Sa anak ka natar. Natar ka, Bayaw. Nagbiskad pa iti pamagim. Sigurado nga do te gusto kan ka. Sika talaga, bayaw. Pudno ti bagbagak, Bayaw. Bayaw, parang ngayon na prosam mo tin tilupok. Sorry, Bayaw. Di mo kumaikan iti sabale kay papananti pa ng apros ko iti lupom. Ala. Ituloy tati aginom.
Taman pa'y anasapa ka nagawid, manipod iti trabaho mo, Romel. Wendatang. Sino gayam di lalaki di balayaw? Ni ngay bayaw wali akabsat ni Verna, tatang. Nimot gayam mo hali na ijay. Nabayag nga may najak nakikita. Wentatang. Idila nagkalaysa kami kini Verna, tinaudi ayay na dito'y lugar tayo. Mas dawak lang amin damatan sa bali alalaki ije balayo anak ko. Sige, tatang. Labsan kayo pa dito'y parangan nyo. Apay sinagutan na kiti t-shirt. Bayaw. Nakita ngamin atal-talon sa lang ti pagsinsin nublata makamiseta. Isueng gatangan kan. Agyaman na bayaw. Nagsingpot ka maten? Awanan yaman na, bayaw. No adapay ka sa pulam, ibagamlang kanyak. Kababayin mo't bayaw. No si kapay lang timangtid ka dagiti ka sa pulak. Anya ko ma. Awan mo't ti sabsabali ka datayo, bayaw. Wan gayang bayaw, napanan ni Manang Verna. Jak mo't nasangputan diti balayo. Adda nang ibaw na kenkwana, bayaw. Nalabit, rabinton nga gawid. Kasta ka de. At dagayam ginatang ko nga arakan pulutan. Aginom tamanan. Si Kaman, bayaw. Mabit lang isaganak ti paginuman ta. Manong Romel, adamat madlaw ko. Anya data, ading ko. Kanayon kayo nga agkuyog kaniwali abayaw mo. Ha? No kumata babae ti may sakada kayo, arag yun ti adda relasyon na, Manong. Ti lamad-madlaw mo mat, Janet. Talaga, Manong. No kumata adda relasyon nyo, kit maibaga ka nag-sweet kayo. Janet? Ati yu pa'y ti agayan ayat no magmag na kayo, Manong Romel. Kumusta ti pa nag-apply mo iti trabaho, Wale? Ay, orayak ti awag dagiti nag-applyak, Manang. Di dakbaten awagan. Ay na, di ka mapukawan iti namnama. Makastrag kan tulat ta iti trabaho. Sapela kumaa, Manang. Mala, tulungan nakman kit di nga agluto. Tanidandanin sumangpat ni bayaw mo. Sige, Manang. Apaya di ka makaid na, Romel. Balikid ka, balikid dito pagid-idan ta. Kwa, Verna. Apay ka di. Di naklatan ni kaskaso. Dagaan anak lang amin. Anya, saan mat anabara itarabi Diyak man na mo. No apay nagbara tiriknak. Inak man kit diagdigos. Rabrabiin, nga magdigos ka bailaan. Wan, talagang amin adagaang anak. Nadaripes-pes akong itilingat. Rabi una yan. Apay nga da ka pala dito itirasa, bayaw. Diyak pa lang kami nagtuglap, bayaw. Nagtugaw ka matan diti abay ko, bayaw. Naglawa mo ti pagtugawan diti tirasa, Pasensyakan, bayaw. Di mo ko may ikan iti sabali akay papananti pa nagtugaw ko iti abay mo. Bayaw? Apay ka di, bayaw. Kasla na o nagtipampanunutam, Ay, panggap kong tagsubli ti lugar mi, bayaw. Anya? Awan samot ti maghanap ko diti lugar yo. Di ka pa agaw-awi di lugar yo, bayaw. Agtalinaad ka pa lang dito'y balay may kinimanang mo. Ngam, kababayin kada kayo kinimanang Verna. At dapay utang ko gan ka, bayaw. Di mon panunutan day jay ko nakmanen. Saan ka mat asing-singer na? Oray pay. Mababayin akon kada kayo, bayaw. Papakpakanak la dito'y balay yo. Ulitag nga ibaga, bayaw. Di kan pumanaw. Adan tulat ta masara ka mapagtrabaham dito'y lugar mi. Ngam, awanin kwarta, bayaw. Sana parikot day ta, bayaw. Ikang kahit ti kwartam. Basta di kan pumanaw dito'y balay, ha? Ngam, doon tinaitulong mo kanyak. Anya ko ma?
Bastag talinag ka pala dito'y balay mi kinimanang mo. Siyak ti makaamukan ka. Nabayagan di tabalay yun ni bayaw mo, Romel. Awan samat panggadan na. Nag-apply iti trabaho na. Ngimsan mata nakastrike na nang. Ur-urayan na pa iti awag dagiti taddo mga inaplayan na. Kasta aya anak ko. Isuada kami pa laki ni Verna ti tumultulong kini Bayawali. Nasayaat nga road no kasta. Kaasi nga rod ni Bayaw, gaputasan mata na makasapol iti panggadan na. Ay, katulungan nyo lata. Aging ga makastrak iti trabaho na. Wala nang. Kasta talaga ti aramidan mi. Nasingpet ni bayaw mo, ading ko. Iso nga awan ti rumbang apagpainam. Ay, nagmalasak agsapol iti trabaho, manang. Nagadon ti inaplayak. Awan lata ti mga alakan niya. Di ka mapukawan itinamnama. Adan tulat na Sa bagay, aguray aklatan na. Basta tulungan naklatan dito'y balay. Kabayatan nga awan pa'y masterakam. Wan manang, ibagamlaeng no anya dagiti maitulong ko. Ne, sinagutan nakmanin iti badok, bayaw. Wan Bayaw, kukuha mo dagita bado. Ngam di mo ibagbagakin ni manang mo nga igat katangan ka, ha? Wan bayaw, magnamnama ka. Already ka nagtrabaho, Bayaw. Siya kung di makamukan ka. Anya? Wan Bayaw. Siya kung di makaamu amang tadkan ka iti kwarta. Ne, sana mabalin ha, bayaw. Apay kit dinasaan. Pagayatak ti aramitek. Isungawan ti rumbeng apagdanagam. Narnakanan iti turog ni Verna. Apay nga tadyak makaturog. Pampanunutak-latan ni Bayawali. Nagmayat ti panag-isam na. Anya ka din dito yung marikliknak. Bumangulak man kit di. Inak agpaangin ijay tirasa. Anda kamot kayam dito yung tirasa, Bayaw. Wan bayaw, jak pa nga nagtuglag. Agpada tagayam. Sanak mata makaturog. Alo si isanak. Bayaw, Kayat mo, tailutak ti bukot mo, tapno makaturog ka, Bayaw. Ngam, sana dito itirasa ti pangilutak iti bukot mo. Mapantay jay sa lid mo. anya? Masahin ka, Bayaw. Kayat mo? Ne, kababayin madkan ka, ha? Si kapayan timang masahe ka niya. No, kayat mo, di masahin nakmat. Ikang kay ti kwartam. No deta ti pagparparikutam, Bayaw. Bayaw. Ala, mapanta ni jay sa lid mo. Tapno ilutan ka, Bayaw. Oh my God. Ay na. Naglaing kagayam nga gilot ha. Bayaw. Magustok ti panagilot mo. Agyaman na, no magustuhan wali. Apa sa bali mo tinti? Shh. Di mo piksan ti agsao. Wali, kursunada ka. Sana. Umadayo ka, Bayaw. Di mo aramidin ti kastoy. Ipulong ka kinimanang ko. Hoy, Wali. Laglagip mo ma. Adun ti utang mo kanyak. Bayadag amin yung utang ko kan ka. Basta di mo aramidin kanyak ti kastoy. Wali. Kadurman ka! Diyak laing pagarop. Akas tagayam ti kinataom. Anya ti kayat asawan daytoy, Romel. Sakbay ang pimanaw ni Wali ang kabsat ko. Imbaga na ti inaramid mo kan ko na. Verna. Mangibabain ka, Romel. Diyak amo akas ta kagayam.
Berna, nabayagan na panawan nga inlimod ko ti kinatawag. Pudno. Babae ti riknak. Agayata kiti lalaki. Isuan aramid ko ti kasjay iti kapsat mo. Romel. Pakawanan na ka, Berna. Sana na maulit pa yung ngay naramid ko. Sapay la ko ma. Tadinak panawan. Gapu iti na amuam. Kababain da ito ngay naramid mo, anak ko. Naamuan amin ang dagiti karo, pati inaramid mo kiniwali abayaw mo. Tatang. Uray siyak, anak ko. Jakmat amo amay sa kagayam Jak kayatin na baliksain. Tatang. Ay, agyaman ka. Tadi na ka pinanawan ti asawam. No sa bali lang nga babae, pinanawan na kaan, gapo iti naramid mo. Mababain akong tatang. Jakmat nagayatan ti kastoy ariknak. Imbag ko man saan ana istorya ni Wali ka dagiti karo pati naramid mo kinkwana. Aklo na ka nagbasulak, tatang. Mababalaw da ka di, no kastoy ti riknak. Ay, Romel. Nagbabawi akong dayjay nga inaramid ko. Kat nagkidawak matan iti pamakawan iti asawak. Jak na ilimad ti pudno ariknak iti asawak. Gapo iti inaramid ko kiniwali abayaw ko. Nagbasulak, ngam nagbabawiyakon ti amin. Saan matan ang napasarunwan pa'y dayjay nga inaramid ko. Imbukbuk kulangan ti pamatag ko kini Verna nga asawak, kat naragsak kami itan nga agdenden na. Alakastan, kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Romel. Romel, pagayam ko, agyamanak met iti patulod mo apakasaritaam. Nasaya at launa iti inaramid mo anilaangan Verna nga asawam tinangibukbukam iti pamatag mo. Ala, itultuloy mo dayta. Agtinulong kayo kan agbinulig kayo. Tapno mapasaya at yupay ti relasyon nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam Romel. Adina inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser kaniti madireksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.